Alitong na lucu-lucu do binir nga kadungan ikan sak taba mau lo subscriber naman ang na 5 mga 10 sa dari baru marsugo ni bago ito marung tugot mungkin arong maharwa na mabatak lo subscriber na wado cara na hitala manonton 2 minute video na pesugo 2 minute gay marutak kita manonton ni mulubo itong Panginoon unang itortuhepeng manang natupeng hasilan ni tapi kiri di dalam maritupon tabay mo itong YouTube na gabi inganat. Kalau semua kita saluk na, wala tayo maamang nang ang tong lope ilin hamutik kimulan di dalam menonton akka video-video na huwag kami di channel. Pangki mo itong amang inang kita sudi dibugasan hahipaso natin. Dibugas si tikon, ima ni huwa manjo sa video, ima taringo tupeng alamak ko sa lilingon di nama YouTube po natin. Tonton hamu amang inang sa tunasido natin. Alam mo pulusulo sa haliw Panginoon to amang do inang saluk natin do akadongan naman itong video on. Asa unang lupa hamu ima nila masubscribe channelon. Do like kamu video on asa tong lambringgas tujulon nari manalabay na ka video namang nahiburan Twitter salut na amang nangate. Jadi kan dibuka sa TikTok kan di area-area video kasi sigurang nungaing bermunculan akka YouTuber kan akka pemula termasuk matong salah satu nuaing do tawi ale di semua hudok kumalat itu ala amang do inang ala ni hamusude na jo manonton video ko langsung ni akka video-video tupa-tupa di senari channel Honung ngabe diterima gawe partner YouTube marang nanu nga dimonetisasi dan nanu nga masuk be iklan natin. Anong do mang nabiga-biga kan na lucu-lucu mang na lawak-lawak kan na selama pengalaman di na maru YouTube on apalagi aka YouTuber pemula mung kita sonaw aku mo to manang nahiya do mauna so ni kan mulo ya bere kamu no akadongan mulo bergabung hamu ka di grup-grup YouTuber bang di grup di Facebook mang di WA ikon kurang berengamu di sini nak postingan na mengajak sub per sub the hot view sub per sub artinya si tokat subscribe hu subscribe po view tonton na hu tonton ko atas oni matong cerita na bolo istilahnya bolo bahasa Batak nalian na asa huli ako ali kadang lucu-lucu do kalongan ikan dalam mangido sub per sub kan itu terima menurut di si butuh subscriber sekian malam ini letakkan link di bawah amanah jujur permanen inbox. Jadi kalau kali dokonnya ka senior na mengajari sama YouTube idang sila nak kosong ni kan alana gabi ulo do gabi pelanggaran ni di YouTube. Alitong lucu-lucu do binir nga kadongan ni kan sak taba mau lo subscriber naman ang na 5 mga 10 sa dari baru marsugo ni bago ito marung tugot mungkin arong maharwa na mabatak lo subscriber na apalagi Victor baru matong subscriber ni kan ismatong tutuna so langsung ni. Jadi sa sitong na dang pala sulaw na kun nati bolsong tasong ni dokon nya kasinyo-sinyorino ba na mangajari bay ma content menarik subscriberi do viewers mang na panonton ni non rosa dire don non itu channel time na kan ay memang agak berat dong mangulahon niya berat dong mangulahon ni ba abi kita boleh lagi boleh sebagai pemula kan terus bulu-bulu terus naik man yan subscribers tay asong nalas rohat kan baru saya najujut tu bereng olma bemek sa dire ma mereng ka postingan niya ka zulmai akadongannya ke YouTuber itong kan asal ni share link di grup itoriten pelo itoru tong nama share link imana di kolom komentar ate jolo-jolo ya katwa kadongan ate buling mas share link hamu di grup iba share hamu baik kamu postinganmu sa diri tong unang di link na di share ni dongamu di tempel hamu itoru arong do bereng song ni torus setiap mang share asal iba postingan toribain share link na itoru inbox amanah jujur polo si patak kadongan ni binere ngatak tariban na masong ni sa songon na Mikkel baru na paling lucu na musik kan nung kita na cerita masokan nak pengalaman ko na selama YouTube di na merintis YouTube kan paling lucu na sa na musik tonton video minimal 3 menit nin na kan ape video na pe 2 menit 56 detik do so nasanga 3 menit dan sampai 3 menit video na polo 2 menit 50 detik arong na 2,5 menit buhado cara na hitala manonton 2 menit video na pesugo 2 menit gay marutak kita menonton ni manang marsingir no pa ni bolo istilahnya dihalak kita batak kate tautang wajo 20 manang na 5 detik 9 na roba ni kan mungkin maklum deh bahkan mungkin na jolo pe parjolo tiki mababe channel otong lo mungkin desong ni dalek ko to hemang naya au sepersa mang naya mangido song ni ale bolo tung hiape ale bolo son tung PHI ang personal mo tinggal lebih ala kebetulan mesti channelon nung ngaing mulai agak berkembang sudi nai ala ni hamu akka
amang do inang nang sungni do akadongan natin natutong city na manonton video na wek kami so tar nang sungni no adong wek kami di anak pakka baru si bulu hoy nan ati do amang do inang ati bolo mang bay komentar hamu mang nagkritik do saran aka di komentar di video na wek kami matong aka kritik saran na membangun unang mapakilay unang membuli ati unang maki-maki ati ay song nodok ko ni mo nang gawi madili ala nung ay song nakita peraturan tentang cover lagu gabi dipasok gabi marungut-ungut kan kurang do konten cara-cara na lang kusulan na mag-cover lagu bodo misalnya mababay film-film pendek so nawik kami at mga nobela lawak mga naupasa mga na konten-konten tentang area kurang sabihin yun lang itong gabi madili ala nung ay gabi song na memang atak ketat sunari tentang mag-cover lagu kami birhita hak cipta mang nag-copyright alay dakolan ikoselan boloning mar YouTube mabait konten hita da ikose na mag-cover lagu sa pala ciptakan lagu sendiri kan nunungay kan baru sila mangihut beta hita kahala batak beta hita mar YouTube mula halaka boy buasa hita dang boy ate alay matong digam mahita mar YouTube tabama konten-konten na menarik paling tidak bolang pemenarik unang gabi bisal na gabi narwa apakilay manang na bay nakahata-hata na susuman ay gurang nunungay song ni alay gure bolo bereng dang palarong dobe halak kita song mari itu alay bolo ka hala-hala nasing bereng channel nasing di konten-konten na asing so pardula lagi mang song di peto harga diri nate dang pardula lagi mang song di penuh tahu ujung na napiting halaki terkenal gudang panonton gudang viewers idongan ni dibuat memang konten ko memang dang napalabaga do pedang napalabaga kalikat berarti bar mabay kontes so ini kan dang arong parsiajaran dang arong istilah na manang na hikmah manang na pesan moral manang na parsiajar tu parungulus siya pari nabuhi tagu si video song ni mas tonton song ni kan ini ba jadi tok kadongan na po sa terutama terus bitok kan na po sa nailuaraan beta harap may YouTube kita belajar kita sudedo pakarejo si parsiajaran mulu itong Panginoon unang itertuhepeng manang natupeng hasilan ni tapi kiri di dalam maritupon. Tabay mo itong YouTube na gabi inganatan na law berkreasi berkreatif kadi sigalabi ng pito mga nang gabi marekting do mang na maridde do tentang vlog tentang aka di utate petabain mang nasongon na mangula marsuwa mabutebe marbabo marmahal kan kurang naman nito ni ber kamu di channel niya kahala-hala na asing di luar na labat kurang mabay content semua ini kurang-kurang lupa nonton na kan oke saat di sama jawat video on parjupat tadi buka sa tikyon mo natin matutong dia mo amangin ang do sulit to akadongan natin ala nang ngelit kamu tikimu nila mo to video on dukung hamu urupi hamu hami tutong amangin ang ema ka youtuber mga na content creator bata ima do cara like hamu video on share hamu mo saya sa tutong na binoto mo na ito tong diboto akadongan muna dada unang lupa klik hamu subscribe nito ron baru aktifon hamu tanda lonceng na yate guna na isi asa mo lo mabe video hami mga pulo video hami non istorop pemberitahuan manang na notifikasi ko hamu tarboy hamu sektorboy hamu parjolo manon to nate oke wala tema dita salu nate jadi mo lo video tentang taringot tu perjalanan di channel pero nang gajangon mungkin di area ni mangihut hubar piate jolo roma jolo ti mo jopin di mapinna salah satu syarat boleh ning membuat hepeng nan memang nagajian sa YouTube ali sonari kandang no pe lagi proses do pe bolong ngahutan no di bolong ngatiyo wa pen non cerita so di do perjalanan ni channel YouTube pun para nang gajang jangan nungga saya dia leling asa mungkin boy no gawe menginspirasi tok kadongan aning do berkarya mang mabain konten-konten mang idok sonari YouTuber ate oke mati mah dita salu na manginang